This is Mthwakazi Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Mholi sihlukanisa kanjani ke ukuthi laba yibona laba kuyabadinga ukuvikelwa yibona laba abaxoshiwe ezweni laseZimbabwe ngoba uma abantu sebefikile la kuvele kubukeka kufani nje umuntu makuthiwa waseZimbabwe kungabi khona ukuhlukaniseka ukuthi hayi lo wabaseZimbabwe wayekade vele esuke khona la eNingizimu Afrika. Eyabo ke ilula abantu bakaMthwakazi ngoba bonke bakhuluma isiZulu. Bathe mabefika lapha eZimbabwe abazange balifunda olunye ulimi. Uma bengakhuluma isiZulu bakhuluma isiNdebele. Kusho ukuthi ke bonke uma ubahlanganisa ndawonye bakhuluma wonke lama languages akhona la eSouth Africa kodwa abawakhulumi ama languages aseZimbabwe. Ekakhulukazi Shona ekuyiyona nto eyenza ukuthi uma beseZimbabwe basheshe ba-identify kalula ukuthi ke laba akubona abalapha eZimbabwe bangabantu bokufika eZimbabwe. Uma sikhuluma ngokufika ke asisho ukuthi bafika izolo uma uluza udaba silanda lapha enkosini uShaka kusho ukuthi simningi iminyaka behlezi khona eZimbabwe. Uzophinda ukukhumbuleka ukuthi ngathi behlezi khona ibingekho imngcele lokho esikubiza ngama border gate ehlukanisa iZimbabwe neSouth Africa. Kuthe ngalesikhathi seqala kuba khona ama border gate nemngcele yila khona ebebe sebe sala beseZimbabwe bengasakwazi ukubonakala njengabantu baseSouth Africa. Ngesikhathi esokuqala kwemngceleke okubhlungu kakhulu ukuthi bebakhile bathe mabedabula umngcele abanye umngcele wababeka eZimbabwe abanye umngcele wababeka eSouth Africa okusho ukuthi umndeni owodwa uma umfowenu akhe ngaphesheya komngcele ubengasayena wakini ngenxa yobuzwe asephethe baseZimbabwe. Kodwa ke okunye futhi okubalekile ukuthi kuma documents abo alapha eZimbabwe athi enziwe ama digits akhona ayakhomba ukuthi lo muntu uvela kuphi nendawo khona eZimbabwe okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthina ukuthi siba identify labantu esikhuluma ngabo abangamaZulu abanye babo abangamaXhosa abanye babo abangama Ndebele and so forth. Setikeni semzameni emihle kakhulu ke ukuthi libavikela bakusiphi isizinda njengamanje nanokuthi iziphi inhlelo iqembu elizozilandela ukuthi libavikele. Ayikho into engekho emthethweni esizoyenza silandela yonke imigudu esemthethweni kuyimanje sibhalile incwadi sayithumela kuMinister ophethe uArt and Culture sathumela kumnyango wezamakhosi sathumela kumnyango weHome Affairs ukuthi sicele ukuthi njengoba umthetho waseSouth Africa uthi ngomhla ka1 kuJune bonke laba bantu abanganayo iSouth African citizenship kumele bebuyele emakubo la bevela khona okwenza ukuthi kube nzima ke labantu abahlezi la ngoba umuthi ababuyele emakubo ubaxoshe eSouth Africa uthi ababuyele eZimbabwe yila bezofika bashawe khona ngamashona babulawe khona ngamashona ngoba nawo athi ababuyele emakubo eNingizimu Afrika. So ngomhla ka1 kuMay sizobe sine rally enkulu lapha eGoli eEllis Park la esobe siveza khona ulaka lethu kubantu abafana neDudula nabanye ke nje abangawuqondi kahle umlando waseNingizimu Afrika ngoba asikhulumi ngabantu abavela endaweni ekungazona lezi sikhuluma ngazo zase South Africa asikhulumi ngabantu mhlambe abavela koNigeria kodwa sikhuluma ngabantu abahambe noMzilikazi kaMashobane baya eZimbabwe abazithola be-stateless kusho ukuthi manje abasanayo icountry abayibiza ngekhaya ngoba eZimbabwe kuthiwa babuyele ekhaya kanti eSouth Africa kuthiwa bahambe babuyele emumva eZimbabwe. So yilabo bantu ke sikhuluma ngabo siyawuncenga kumphakathi waseNingizimu Afrika ukuthi ukwazi ukuba embrace laba bantu ngoba abantu abakhuluma isiZulu nje siqondile njengami nawe asishintshe indawo ayikho futhi indlela ehlukile abaphila ngayo bona kunalethina esiphila ngayo la eNingizimu Afrika. Baningi kakhulu ke laba bantu
esikhuluma ngabo sikhuluma ngabantu ngicabanga ukuthi abacishe belinganisele between 8 and 9 million, but we are not saying all that 8 and 9 million people are to come back. We are saying those who are affected ngesimo sokuphila eZimbabwe beshawa ababuye bezekhaya if they want to come home and then bakwazi ukuthola i-citizenship yase South Africa, kungapheleli futhi lapho bathole nomhlaba bakwazi ukwakha njengathi babuyele ekhaya bazokwakha imizi yabo la eNingizimu Afrika. Ebese kuthi laba bafuna ukuhlala eZimbabwe, we are trying ukuthi sikhulumisane nohulumeni waseZimbabwe for a safe keeping of those who still want to remain eZimbabwe. Kodwa okwethu sikusho njenge-African People First sithi akekho umAfrika ekumele abe stateless, angabi nayo i-country, kodwa umlungu ovela ko-England nako-Belgium simthola leader elinye lamaqembu eParliament njengaye uSteenhuisen oli-DDA eseParliament lase South Africa, bese sixosha umuntu ongumsinsi wokuzimelela le South Africa simbize ngamagama laba abajwayele ukubabiza ngawo. Mfethu sesiphetha ngenye salibonani ngethemba liyaphila sesithi isikhathi singaxoxi bafowethu sisenda ama-audio lawa ethemba wonke umuntu uyawezwa ukuthi konke khona lokho kuyimizamo yona lesasiyenza njengoba sasiyile laphana siyocela ukuthi abafowethu basamukele njengoba sisafihla amaganda lapha, njengoba sasikubeke kwacaca futhi la kubo ukuthi asizile lapho ukuthi sizohlala permanent, kodwa khona leso sikhathi sisacachile ngaphansi kwezandla zabo kumbe ngaphansi kophahla lwabo bangasihlaseli. Njengoba bekhona labo sopolitiki bona phana laba bona liyalizwa kwiqembu leli labo lokuzela seliqalile manje selithumela izincwadi ku-government ku-Home Affairs njengoba liyamuza ubaba uHlengo yena lwana ubaba wayekhuluma khona phana nguye limzwayo lo akade ekhuluma emsakazweni ezama khona ukuthi ngempela lento iphushwe ngapha futhi ubaba uNgema naye walidlulisa idaba lethu lazo lafika le esileni kwaZulu. Sesilinde ukuzwa ukuthi baza sinika nini isignal ukuthi sesingabuya sekhonale basibone njengoba yena ubaba uNgema wasibona. Abantu nje ibambe kanjalo sizwe ukuthi iyozala nkomono. Kungenzeka ngempela lento igcine iletha usizo ebantwini. Siyabonga. This is Mthwakazi Broadcasting Corporation. Inspired to inspire.